Так, вітаночки усім, хто приєднався з Ютубу. Ми тут трохи вже погляділи Sea of the Thieves гульню і поглядели на каб нас навучылі кіраваць трошки шипом, як гэта рабіць. Вось а зараз мы прыплылі ў якийсь там востраў Sea of the Thieves. Будем зараз тут бадяцца, глядзець, што тут трэба нам рабіць. Так. Было задание какое-сьці, я не заўважыў, але як тут нам гэта злучыцца праз гэты мосцік? Не прышпільна тут як-то зроблена. Там он ёсць, я бачу якісь... Што гэта? Это лесвіца ці не? Ось лестница. Так, open quest board. Commendation unlocked. Так, quest board. Так, это моё. Quest board like a map and hunt for buried blunder. Так, треба взяти якусь там мапу. Якийсь з buried, это, мені здається, похований. Plunder, не ведаю, што гэта, можа гэта treasure. Crews can take up to 5 months per one game day. Мы можем нават за один день взять таких 5 квестов, так? Не ведаю, чамусьці тут абмежавана, можа, таму што серверы не вытрымліваюць гэтых усіх гэтых момантаў, так? Cannon Cave. Есть тут па складанасці штосьці? Айшур не. Close cycle filter. Что такое cycle filter? Это только весь гэтые мапы. Чаму тут рознымі гэтымі пазначаны? My maps. Так, моих мапаў нема. Добра, тут мы ведаем, што борт з квестамі ёсць. Ну тут яшчэ шмат чаго. The Hunter Call. Talk to Arctic of the Hunter's Call. iFreak. Почему она iFreak? Так, Open Hunter Call Shop. Так, доброго денечку, дитяті. Я iFreak. Ти може мені знати, як сестра, звати мені сестра Серік. Ти можеш знати мою сестру Серік. Яна кіруе гэтай кампаніяй. І зараз яна можа даць тебе дапамагчы зрабіць тебе гэтую почасць. Fortune или типа нашчасціць. Может так, ты можа шмат ведаеш пра тое, як тут як-то паляваць, так? I don't need так, сапраўды так. Let me tell you about the time when I went after them famous. Так, яна зараз будзе казаць нам гісторыю. Big Tom was his name. Fish to legend only seems. Это доўга будзе гісторыя, але я на гэта не падпісваўся. Так, гэта было холодна 3 тыдні до таго, як I got him to bite. А ты кажаш штосьці, не? Так, якась там гісторыя была, але не цікава зараз гэта чытаць. Мне разумець, хто ідзе і хто што робіць. Стіві, гэта вось гэта, так? Твоя сестра. Ты што робіш? Так, просто не стоит тут мой дороженьки. Get comfortable. Усаживайся позручнее на... Итак, browse Steve Stock можно. Ship Customization, Ship Decoration, Ship Trinkets. Можна зробити собі тут шип яго прыгожыць якімсь, змяніць яго, можа, від, можна яго як-то паперафарбаваць.
За што, за манеты якісь там, так? Павінна гэта ўсё быць. Гэта крама, так? Можна вось ложак набыць, якісь-то там шпалеры, ship customization, што тут у нас? Можна дадаць ось якісь-то рэчы, каштуюць там шмат голды. Якісь-то нам зачин, не ведаю чаму, Imperial Search Wheel. Калі ты набываеш якісь-то левел, для тебе адчыняецца, што ты можаш гэта набыць. Ну, гэта прышпільна, што можна кастамізаваць многія рэчы тут. Таму ёсць такі контент на 128 гигабайтаў. Мне падаецца, можа яшчэ дакачваць контент, или гэта ці то увесь контент, які ты можаш набыць. Таму яны падгружаюцца тут. Ці калі ты купляеш, яны дагружаюць гэтыя мадэлькі, мне здаецца, яны дагружаюцца, гэта прывьюхі робяць такія, але контент тут все роўно вельмі шмат. Добра. Так, табой зразумелі. Open Ship Customization Chest. Ой, які сэнс у гэтым? Без шип, ёсць ёй пагутарыць. Калі з ёй гутарыць, яшчэ Ship Trinkets. Што такі Ship Trinkets? Што гэта? Гэта якісь-то Treasured Grace Under Fire, якісь-то Treasure. Можа гэта статуэтачкі Trinkets, мне здаецца, гэта карманны якісь, так, рэчы? Кішэнны. Ну, не ведаю, так. Давайте тады тут паглядзелі. Я так і не разумею, чаму тут вось тут ёсць. Гэта можа OpenShip Customization. Гэта той кастомізейшн, які бескаштоўны, так? Ці гэта то, што у цябе ёсць у тваім чэсце? Ой, ну зразумела. Тут такі вось розныя сцягі ёсць. Што яшчэ? Сцягі, гэта ўсё, так, all. Зразумела. Гэта падказкі адзін знесці чэст. І decoration, ёсць у мяне штосьці. На all у мяне все зачынена, нічосьці я не набываў. Все зачынена чамусьці. Captain Ship можа толькі быць набыты. Equipped. Так, а навошта мне паказваеце тут? Калі толькі на капітанскім мосцікі. Механт Элис, мерчант, не ведаю, хто это. Мерчант гэта мерчендайзер, может, ад слова Элис Шоп. Што ты тады нам прапануеш? Вітаночкі, дед Максим. Рад цябе бачыць, што завітаў, дзякуй вялікі. Promotion, Commendation, Company Shop. Што гэта такое? Ніхто не разумее. Promotion, Merchant Advance Tips. Earn enough reputation to claim promotion. Trading Company. Какие-то новый вояж, новый Cosmetic Rewards and Titles. Promotion, что это? Next title, Mechant Sailor. New Reward. А я хто зараз? Merchant. Так, треба б хутка перекласти. Було б добре. Так, я так розумію, чат труби не глядиш. Якої труби? Пайп? Дякую, пане Лічі. Я в Максим ще не потребуєш, і твій формат, труби. Я не зрозумів. Я думала, так, а там чого-то. Танки. Все, я зрозумів, я злічив, хто гэта, так? Все. Ну так, у меня пакуль, мне здаецца, трэба вось зрабіць мультичат, але я яшчэ не зрабіў гэтага. Файны формат узяў YouTube, на YouTube сабе, на жаль, я так не... Ну вось так, мне здаецца, гэта другое відео, зараз збілі мы компілейшн, мне здаецца, файны быў бы такі прасоўваны фармат, калі хтосьці паразітіруе, конечно, на іншым контенце, і я не ведаю, як да гэта ставяцца іншыя стрымеры, я заўсёды там, наверное, буду, калі буду гэта рабіць прыватную гэтую лінку, каб людзі глядзелі, калі ёсць якісь там камплейнсы так выказвалі, я магу штосьці падрыхтаваць і
І мне падабаецца гэта не просто файна бомба, а ну вось. Ну будзем так рабіць, мне здаецца. Я увогуле чаму там ось стрым-элемент вышэй ёсць гэтыя пра нарэзкі і каб рабілі увогуле спадвігала людзей рабіць кліпчанскі на каналах твічовскіх. І такім чынам можна было за 2 тыдні ці за тыдзень, здаецца, за 2 тыдні больш накопіцца контента, браць гэтыя кліпчанскія, да просто засоўваць у кампілейшн, да хай людзі просто могуць паглядзець увогуле, калі гэта трапляецца тым, хто яшчэ не на твічы, якісь-то каму падабаюцца тыя ліныя гульні, і яны тады прыяднаюцца да гэтага кам'юніці. Ну, просто ахопліваюць іх, нават тых, якія не глядзяць стрымы, просто жарты, усмешкі. Ну, вось так. І здаецца файна. Вось як і калі паглядзеў там на Локі, там Фоксі рабіла вось кліпчанскі там апошні, я нават увогуле рахатаў, мне так было смешна з гэтага, так вось. Ну, такі фармат будзе, буду выходзіць на маім, здаецца, YouTube-канале, а так можа увогуле там аддзельны. Калі яшчэ дадаць агучкі з мой родны гук, як кат-сцэны накшталт, вось гэта паварот. Во, ну, мне здаецца, ты можаш мне дапамагчы ў якімсь-то чынам па ідэі, можам нават гэтым пагутарыць, параскавацца. Я бы сам рабіў, каб толькі змог столькі нарэзаць. Вось, так ты можа прыяднацца да мяне, ці вот так мы можам скааперавацца, што хтосьці, мне здаецца, будзе... Вот я зараз сам скрыпчанскі зарабіў, які просто выкачвае гэты кліпчанскі і відэо за апошні, ну, таму што губляюцца, мне здаецца, відэо, у якіх не шмат падпісчыкаў. Яно ўсё праз гэты спампует гэтыя ўсе відэа з тых стрымераў, якіх я ведаю, і кліпчанскі іхны. А далей уже, мне здаецца, калі кліпчанскі было дастаткова, можна напрот просто кліпчанскі рабіць. Але можна, вось я апошні рабіў, я яшчэ глядзеў кучу контенту па гукавой гэтай сцежцы, дзе былі усмешкі, які і пытаўся знайсці, дзе вось гэтыя цікавыя там спешлівыя моманты, каб нарэзаць. Вось. І мне хапіла на 5 хвілін, але можна было бы на 10 хвілін рабіць, і вось гэтыя перабіўкі рабіць, як у ты кажаш, так, мой родны кут. Можам пра гэта пагутарыць, і там яшчэ можа фармат падбіць. Вось на першым відео нават там так было сыравата, зараз там нават зрабіў яшчэ адсылкі да ўсіх гэтых адсылкамі да ўсіх стрымераў, таму там можна нават паглядзець і хутка знайсці таго ці іншага стрымера. Я не магу думаць кліпам, я з тых, хто ў доўгую, а вось так прыдумаць шорт на пару сек, убачыць у гэтым смешна, няма таленту такога, але буду рады дапамагчы, чым толькі змагу. Ну файн, так у меня таксама, я ўвогуле, мне здаецца, што такі фармат, ён чым і прываблівае, чым увогуле можна якую хрень там, не знаю, вырезаць, да, і па кантэксту не зразумела, аб чым увогуле гаворка, але гэта, мне здаецца, і смешна, і з адбіўкамі дадае якісь-то вось файны момант, і увогуле можа там сэнса ніякага гэтага няма, але ж цікава ўсё роўна глядзець, што там будзе за наступная нарэзка і з чаго яна будзе складацца. Ці будзе гэта сапраўдная якаясь гісторыя полная кліпа, але ці будзе гэта вырвана з кантэксту якая-нибудь хрень. Ну вось, ну будзем глядзець, як яно далей пойдзе. Так, што-то мы тут так трохі загаварыліся. Я хацеў паглядзець, што гэта за слова такое, перакласці хутка, што ў мяне гэта... Так, прабачце. І будзем зараз далей рухацца. Механт. Гэта гандляр. Купечскі, так. Гандляр, Sailor, гэта Sailor Moon, адкуль гэта у нас все пайшло. Sailor Moon гэта... Мрачок, так, матроскі, все, зразумела. А як будзе у нас на беларускай? Марак, так і будзе.
Добра, гэта у нас торговец марачок, сейлор гэта марачок, зразумела, reputation level 3, company shop, а гэта якась кампанія, што за company shop, content trading company, team cosmetic. Шмат тут гэтых крам, незразумела, навогуле тут усё гульня пабудавана на гэтых крамах, не ведаю, тут может гэта сапраўдна ёсць как у КС ці ў другіх гульнях, ты можаш штосьці набываць. Тут таксама ёсць шэсць такі, можна паглядзець. Red Inventories. Story of Plenty, Ancient Islands. Так, где квест знайсці? Так, добра. Тут пока пачакаюць, мы пойдем на гэты на остров паглядзім. Утенька. Так. Tail locked. Все залочено. Это что, шатер такі? Это столькі всього. General Clothing Shop. Гэта можна сябе змяніць адзенне. Так, гэта можна customization, купіць сабе вочки, гэта губкі, вусны гэтыя наши. Все, зразумеў. Так, это на клоус. Ну, можно было як-то зрабіць, щоб можна было зразумела, што хто дзе робіць за голдах. Орденс. Гэта тут, мне здаецца, ты можаш трэжер туды прынесці, і ён тебе дасть голду. Nice to meet you, bring me the chest, you get a cut. То есть, нават гэты не рэчы, а честы, так? Гэты. Як-то. Як это честы? Подказывайте мне. Сундук. Куфар. Скриня, куфар. Куфар? На куфары. What is emissary? Surprise there chest. Surprise there is a chest out here. The locked treasure chest, you mean pirate lost scattered far the wide back in the day. Здесь их ховал, это пиратский лорд. Так, а у нас есть ключи. Devil Shroud, каких-то шраундов, это что? Шраунд. Слов новых. Шраунд. Так, шести не переблит. Так. Мы уже прошлись. Ну добре. Не зрозумів. Так, здесь мені треба перекладчик тут робити, знайти тіньки. Як-то незручно. Файно, куди ми ще можемо збігти? Так, тут оголі як якийсь та... Що лава, чи що це? Горить. І хто? Order of Souls. Talk to Madame Oyo. Madame Olio. I hear the footsteps of feet. Так, for extra gold in your future. Що ти робиш? Extra gold? Это дьявольский рык, так? Is terrible place in the best of times. Так, там где вулканы. Ancient Spirit and Cursed Skeleton Lords Roar the Seas. Калі ти знойдеш якоїсь скелетонах треджер, якийсь та куфор, і принесеш до яє, вона тобі додасть додатково якісь монеты, ее reputation will boost it too for me reward, также и она репутацию тебе подымет. Netherworld. Так. Будем
по криху тут Beware ісці. fickle fate, pirate. Зараз трохи по криху тут поглядім, що це ще... Це ще другий поверх є. Пірат Емпоріум. Що все продається тут? Another strong pirate. Так, а гэта крама якась. Purchase Ancient Coins. А што гэта ўвогуле? Звар'я сесть можна. Expire 17 дзён. Humble Gift. Free. Давай free. Buy. Humble Gift. Someone gives you a gift, but what could be inside? Truth and note. Do you want to buy Humble Gift? Ну, він вже безкорисний. Давайте купимо. І що у нас там? Have you seen this? Barrel Bombardier Weapon Bundle. Ой, тут якісь старові пайки пришпільні. Снайперка є з дерева. Continue view suggested item. Давай поглядим. Это все мне? Это мне все бескоштовно? Нічого собі. Так гэта куди яно дівалось? Own it. Gumble Gift. Так а куди воно поклалося? Ships. Choose your item категорії Ships. Що тут у нас пошиться? Може гэта з... О, що гэта? Знову якась та крама. Та що тут усе крами та крами? Не зрозуміло. Далі мне квест якийсь. Не складаний. Тол капітан Капсіза. Капсіза. I'm Kate. I'll be your captain. Кейт. Cruises and Sea Tours, nice head. Він каже, nice head, what is caption? Треба, мені здається, читати, може, Yeah? спочатку. Nice head. Вітаночки. Он кажет, что это все, что ты хотел бы мне сказать, ты мог бы взять у когось такую шляпу какой-нибудь яшчэ, а у меня есть мат працы, якую трэба зрабіць. Crazy Skin, what is Капитан Шестерс? Это ее бізнес назва. Я прапаноўваю якісь туры паглядзець Сайн-Сіс. Гэта што? Гэта Famous, так. Гэта ты... Як гэта? Ну, тыя статуі ці якісь-то з'явы, які можна паглядзець як турысту. Show Frankie another attraction just like I did back home. Like... Я повернулася додому. Так, яна імправізірує на щось. Так, яна страціла гэты... Зараз страціла... Так, махує тут. Бесплатно на що показують, просто далі, так. Ну, треба використовувати, мені здається, було б добре, що я гэта як собі поглядеть полежей. It doesn't help... Yeah? Так, вона стратила шип. Это треба оплатить користать. Так то там же фри было. І гэта про інше. Так, смотрим, може сидиш отсюль. Так, это трохи наблизить. Куди? Так, тут мы были. Ой, так шмат всього тут. Типу за бесплатно только поглядеть раз. Блин, ну гэта іх калі так працуе, то гэта шкода. Weapon Smith Shop. Let's find you a new blade. Так, что тут за шоп?
Гэта ружбайкі за якусь тут якаясь валюта ёсць просто монетачкі, ёсць такія вось сінія і ёсць мне падаецца вось з чарапком, мне падаецца гэта можа рэальны быў жарт такі ну прабач, я ж такі калі чытаю мне гэты мне я інтанацыю чалавека не чую, мне па інтанацыі больш разумела жарты гэта ці не, я калі чытаю, то галава забітая, прабач. Но калі жарт, то так, мы можа тады паглядзім. Калі ўсё ж такі нам гэта бясплатна далі, мы тады паглядзім увогуле там на гэтыя рэчы прышпільныя, там на гэтую снайперку і так далей. Гэта вулканічны гэты д'явольскі рык, востраў. Так. Пусть дупу залезли зараз. Так, там ось мачта яшчэ ёсць якаясь. Мачта же? Цікава, калі капам па 3-4 гальца плавалі. Ну, капам, мне здаецца, увогуле тут прышпільна. Гэта як вы зараз, але гэта калі ты абмежаваны, не можаш сысці на карабелі, ты у вас ёсць там і можете на гітары згуляць і на балалайке і за трэжерам плывеце, і потым вам хтосьці трапляецца, вы там яшчэ батлы робіце, так гэта ўвогуле прышпільна. Open barrel, що нас знайсці? Оп, давайте гэта маё ўсё. Чаму? А мне не трэба есть. Все, я у вас забрал ежу. Сам можете взять? Ну мы все возьмем. Есть chain shot. Не зрозуміло. Small cannonballs chained together, which wrap around matched. Гэта калі, мне здаецца, мы атакуем ці у нас напад на іншы карабель, можна вось захапіць гэты тры усяго. Капкан есть, трэп. І планкі. Ой, гэта я набыў так, скаштоўна. І хто? Талла. Refill танкарт. Што такое refill? Наполнить, переполнить танкарт. Танкарт што гэта? Там цікава было, калі адно зараджалі ў гармату, закидвалі на востраў для рэйда, а іншыя падцягваліся пазней. Так ты гуляў тут, Максім? У гэта. Ну, файна. Калі так можна. Ну, я бачу, што там ёсць механіка запуліваць чалавека. Не гуляў. Глядзеў больш. Так, бачыў. Нічого собі. Так, вітаночки, Льоха. Як справи? Так, я би хотів транслейтер ся хуткі зробити день-нибудь. Зараз транслейтер Google. Так. Так, а де гэта? Як там казала? Танкарт. Це слово танк, може? Что отбывается? Танка. Вот. Ага. Это кубочек. Маг. Он так называется танкар. Так, а где кубочек? У меня нема кубочка. Те у меня есть. Так, пробачьте. Где стрим? Леха питає, где стрим по Far Cry, так? Що у нас по этим кубочек есть якісь? У нас есть ведерце, throwable, капкан. Гэта не throwable? F-more. Throwable только не. Quest, что это такое? Quest, это зрозумело. Вось кубочек есть. Что у нас еще парочек есть? Есть такая балалайка, есть граммофон, есть такая гармонь. Гэта я не разумею, что это увогуле.
Что это? А, это бубен, барабан. О, мы можем там нават оркестр гулять. Вось, кубачек. Боже. Это я попил водицы. У меня есть тут на дне что-то, я не бачу. Я без конца пью. А, все, скончилось. Staying out of hot water. Don't be a stranger. А, ну ось я тут сюди наливаю. Добре. Правда, добре, дед Хер забиває на стрімя, велика біда. Чому? Ён же ж сьогодні вже, здається, стрімів, все добре було. Ой, ой, що це відбулося? Я що, напився, що ли? Ой, це шпильний ефект. А це що за гульня? Це Sea of the Thieves. Поиск. Вогулі тут. Ефект п'янчуги моцно зроблений. Бо ж не треба було так шмат було піти. Ось, Sea of the Thieves. Гуляємо. Перший раз глядім, що вогулі тут, як тут все відбувається. Пробачте. А як тут мне протрезветь хутка ці... Стать цвярозы. Какой это будет эффект трымацца? О, все, здесь зникаю потроху. Ой, где мы еще не были? Там на версии еще не были, тут мы были. Тут мы были. Weapon Shop. Трымлю, что день працоўны от 10 до 13, звычайно. Ну, вось, бачиш. Про алкашей. Не, это больше про пиратов, но алкаши из них так само есть. Так, ты кто? Грейс. Welcome to the Devil's Roar. Chemical Worry, Pirates, Don't Threats. I'm not Savage, I'm not Savage. У меня же ну, есть телефон, на телефоне будет больше дружно. Savage. Дикар. SDL Roar More Right Now Pro. Про это что? Заполнены, так? Чему? Питание такое. Одни отговорки. Так, I've been hearing explosions. Not that volcanic, I know what they sound like, sure enough. Так, были якісь-то вибухи. І гэта не вулканічныя былі выбухи. Я ведаю, як яны гучаць, я упэўнена, но вот в ту хтосьці не чакаецца, хтосьці без гэтага як-то impatient, нема у яго мод чакання. Так, яны щось там чакаюць, яны знішчваюць. Хто не капаў такія трэжары. Molten Sands. Flame Hearts. Гарячыя сэрцы былі прынятыя, то есть яны ў гэта ўсё ўключыліся таксама. But хто такі Flame Hearts involved? Flame Hearts хто такі? But not blowing things. Так, какие-то location, but others muggles. Можа гэта яны, караце, штосьці хтосьці тут якісь дыверсіі рыхтуе. Не жадаю шмат зараз чытаць вось праз гэта ўсё. Давайте поступово, як тут ісці. Be careful. Be careful, кажа. Сустрэну лесе не уцячэш, паедзеш, не мяхі варожыць пры сабе я. Як труса. Так, тут вось пайшлі якісь-то гэтыя спрэчкі паміж Дедом Максимой и Лехой. Я дальше жадаю больше контенту и больше наведывать контент, но таким чином можно и... Планяру все ж таки на півка даваць праз
біцікі і так далей. Хряпа выкарыстоўваць патэйта, аж патэйт вярнуўся, добра адпрацаваў. Як твои справы, што там нога? Мы пакуль тут не зразумелі, дзе рабіць гэтыя квесты, што увогуле тут тварыцца. Тут пакуль гэты востраў. Рык д'ябала. Як д'ябала? Так далей на остров, мне здаецца, не абітаваны, так? Туды мы зайшлі. Так, схаваць зброю. Вось гэта што? Камельны стрым па Sea of the Thieves. Open Barrel. Тут таксама можете знайсці. Можна... О, ядра тут ёсць. Так а навошта ўвогуле выконаць якісь-то квесты, калі так тут даюць штосьці якісь-то рэчы. Earthworms. Земляны чэрві. А тут що забаронена. Чаму адні падлічаны чырвоным 2, а іншыя не? Гэта кажа, што мы толькі можам трымаць 1 банан чамусьці, і 2 гэта максімум, і 5 плашмак, і 2 толькі трапа. Але мы можам яшчэ, калі знойдзем, знайсці яшчэ Cannonball, Хітершот. І гэта што? Гэта Pommer Grenade, гэта гранат, так? Зразумела. Ой, чэрві, бачыце? Ням-ням. Нямусікі, чэрві. Так, мы тут... Хтосьці тут... Опа! Маль што на крышу забраўся. Мы з табой What's спілкаваліся, on не? the horizon today? Ты бачиш, що море змінилося, нова група Smugglers Flamegrade активізувалися в дьявольському крике і Ancient Stricken from their graves. Ancient — это старожитный, Steering. Steering — это что? Steer — это назирать, Steering. Есть перекладчик, який перекладає з ангельської на білоруську одразу. Це було пришпільно. Які рухаються. Стір слоулі помішувати стір. Рухаються від... вилазять Ancient Graves. Це такі скелетони, і вони вилазять із-під землі. З їх могил. Browse Beagle Red's Shop. Давай поглянем, що у тебе за шоп. Шмат шопів. Ти кажеш, що у тебе є якісь Letters of Golden, якісь то от є. Only available on high seas, високі море. Шейше море. Ой. Come back when you're buying the grub. Ну тут мы были, тут заходили, тут что это? The Battle of the Seas of Thieves. Leave the battle for the Sea of the Thieves and claim your Hogwarts rewards for the Guardians for Fortune. Батл я не хочу батл, бо батл кліпе 1. Навіть я не ведаю, який тут рейтинг. Ранкінг. Фокс Грейс, що... Кейсеры тут есть. Не заб'є? О, мне подкине. А заб'є? О. Менавіта... Что тут у нас? What face. Ага, як трус. Менавіта ад адпаведнага гуку. Open. Что тут яшчэ? Кіста, чест. Пытальничек, это что? Это тебе могут рандомный клоуз. Клоуз шоп? Пойдемте тады. Тут можно, калі я зразумеў все, ці я не зразумеў, нам что трэба? Каб адчыніць чэст, трэба ключы. Ты можешь их отчинить, а можешь просто продать, не? Сісла, попробуй на телефоне уживать Google Translate, мне дапамагае, каб хутка перакласці. Вось, дзякуй за параю. Што раеш? Гэта Google Translate будзе добрым. В гэтым выпадку, які сразу ангельскую на беларускую перакладае, бо у меня есть словники только с ангельской на российскую, что не вельмі зручно. Вось Google Translate, это так, сильная идея. Detect language.
English. І на білоруську. О. Я ще поклав, буде хутко. Сам поставить слово правильно, бо телефон сам поставить. Угу. Так. Знову все зачинено. Локи все зачинено. Куди. Не знаю, треба було робити, повинно, що ось для перших, які приходять, в остров повинен мати тільки, ну, ознакомлення з тим, що тут є, і щоб розповіли. Тут треба все дослідувати. Уху. Так, это шоп. Тут я бачив ось це, що. Open Quest Board. Ось це, ось Quest Board. My Maps. Давайте поглянем, что это. Treasure Maps. Опять можно за это зробить. Cannon Cove Stash. John Traders. Давайте попробуем, что это. Maps taken. Одну мапу мы взяли. Взяли мапу. У нас есть мапа, мы можем все уже сходить. На нашем корабеле. You can steal map bundles from other crews and place them on your captain table to gain their maps. Конечно. Як я буду... викрадать. Ну, это такі вуглі. Опа, quest received. Один ось. Ну, я квест отримав. Де гэта наша? Ladder. Так. Як по класі квест. Use map table. Квест есть які тут? Тільки миші розповсюдженість. Якісь есть. У вас острови. Я не розумію. Я ось набив квест, я його поглядіть зараз. Так, сісти тут. Вось, гэта тейбл, і вось тут ёсць. Battle, гэта тое, што і ў краме там ёсць. Позисіці, join the Garden Fortune. Ну, гэта онлайн, мне падаецца, гэта онлайн больш, а мы вось хочам вось на гэтай мапе паглядзець. Pick up map bundle. І што? Ну я падтрымаў. Моя плоская тут table, это to the quest raid. Квесты вось тут. Всё. Вось гэта мапа, і што мне пакласці? While examining map без use for close to... Ну гэта мапа якаясь у выглядзе у вострава. На вострове есть два ось трэжары, так? Зараз будем, короче, туды. А пакласці я не магу, так? Нікуды. Я просто паглядзеў, які востраў, і зараз мне трэба глядзець, ці падобна якісь то востраў на гэты востраў, які глядзеў. Там ёсць назва гэта вострава? Так, складана тут аднаму. Як тут мы падсвяціліся? Аутпост якийсь-то. Ввогуле, дзе мы? Вось мы вось тут. Вот гэта не один востров такі, вось на гэтым острове ёсць все зачынена чамусьці. На гэтым аутпосце. А нам куды трэба плыць? Kraken Falls. Нават мне не падказалі, дзе тут ёсць... Дзе тут востров, які мне патрэбен? Shores of Plenty. Вось гэта, можа? Падобна на яго. Не? На яго падобна. Як-то гэта я знайшоў, і нават ён не... Cannon Cove. І ты? Ой. Гэта ён, так? Дакладна ён. Сапраўды ён. Гэта ён. Выдатна, выдатна. Не, піць я зараз не буду нічога. Давайте тады паглядзім. Как, ну, насколькі туды далёка плыць? Ого. Ого.
The source of the plant, the wilds. Это что? А, это что за назвы такие? Это може, это area, так? На мапе, это великий the wilds, the devil's roars. А, ну ось, это devil's roars. Окей, зараз тоді попливемо. У нас є якийсь еквіпмент, який можемо поїсти чогось. Банан, наприклад. Банан G1 будемо їсти. 5. А де, чекайте, food, R. А, это один банан і дає. Я не розумів, чому я всі банан з'їв. Що таке 5 було? 4 ось гранати даю. Може тут гранати хелфпойнти? Не зрозуміло. Чому я все съел? 10 з 10. Гэта, здається, вітаночки стейбл хаотик. 10 з 10 это я знайшов, гэта, здається, остров. Який нам потрібен. Так, скільки всього? Треба навчатися вже гэтай гульні ще смат годин. Так, я пам'ятаю, що нам треба як-то з... Спочатку треба корабель чинить, так на С. Ой, бонуси зараз совпарклав. І треба адекватуватися. І далі. Остров на мапе. Танчики, танчики. Это был хаотик. Так, все, поплыли, что ли? Все, поплыли. Так, все выдатно. Где моя метка на мапе? Все, метки не будет, так? Бля, тут ще и метки нема. Все как по-соправдному зроблено, как ты тут сказали. А який там курс? А, ну може полететь куди корабль зараз йде. Чекайте, ми пливемо не у той бок, нам треба розвернутися на 180. 180, а по компасу гэта заход, поудень, полночь. Полночь, заход, полночь. Треба повернуть тоді на 180. А где тут показывает? Так, давайте вправо будем крутить. Разворачиваться. Я казав, что гэта я казав. А що, чому по гэтаму ну кажеш, что я правда. А, гэта ось кады вы поверху треба глядаць. Жудасна. Так, гэта быў Ouch Potato, зноўніка пачвара. Жудасна, ну для кагосьці нават патата пачвара, так. Я казаў, што захад і поўнач, так? Вось гэты нам трэба накірунак, павінна зараз у гэты бок мы плыць. Так, цікай трымаць гэты курс. Сярэдзіну. Так, зараз разоб'емся об скал, падаецца. Там, не, там девка нейкая пачвара была. А, выкарыстоўваеце гэты, так? Ну, выкарыстоўваеце. Для гэтых былі і піркі вы набывалі, і на стрымах вы удзельнічалі для таго, каб вабіць час і выкарыстоўваць гэтыя нашы прышпільныя штукі усялякі. Што адбываецца? А, я не чаму я вярчусь, як девка на карабель? Чаму я не захаваў курс? Чаму зараз? А, і можа, таму што не сярэдзіну ўзяў. Давайте яшчэ раз. Яна там штосьці кажа, мусіць быць кавай, а выходзіць жудасна. Блін, там можа трэба знайсці больш прывабныя гэтыя мадэлі, якія зараз у Voice працуюць, бо не ўсе, мне падаецца, яны больш амерыканскі, ангельскі язык накірованы, таму яно нават на вымаўленні не занадта файна працуе. А можа проста, калі вы будзеце ўключаць, трэба яшчэ голас трохі рабіць грамчэй, ну як там, тэмбр. Включать там, ай-яй-яй, там казаць, і тады будзе якийсь такавайны голас атрымлівацца. Але я не ўпэўнены. Так, што я хацеў зрабіць? Я хацеў нам накірунак выстроіць. Падняць паруса. Так, куды нам? Зноў. Круцімся, верцімся.
Мне он треба ось North West, ось хто й. От на North West там зараз вони якісь скали, не зовсім пришпільно. А ні, добре, ось. Зараз коли повернемося, ось так. Так, сюда, ось сюда, ось. Это середина, ось і трохи. Все, ты не поворачиваешь? Во, і так тримати курс. Ось. А тут, мені здається, може про волни тільки трохи відхиляє, так? По курсу. А, ну я би хотів мапу поглядіти. Ось, тримайся. Все, пішов. Во. Зараз повинно бути ось так, як ми... Так. Ось це той курс, на яким ми зараз припливемо. Може трохи ще лівіше брати. До The Shores of Plenty. Шмыхать сенпай, сенсей, все, что веду из аниме. А мы ось глядим аниме потроху. Нам ось подобається. Там One Punch Man якісь там і інші там. Ой, що таке там? Шторм там, нам що капці були. Доросле аніме. Доросле аніме як хентай. Іншого не гляджу, вираз давно. Та. Ось хентай, мені здається, так само пришпільно. Глядеть. Що у нас? Open can... ось Cannonball Barrel. Насколько 40 ядер есть. Якісь-то Blunder Bomb. Ого, тут прилад, конечно. Лех сюди допитується, якого году випуску Дед Максим. Може, одногодки. Так, зараз ми йдемо. Куди ми йдемо? Куди ми пливемо? На гети, треба буде обійти гети вулканічно. Так, лол не звалиться. Бо коли звалишься, то... Я не памятаю, что тебя телепортуете у трум тени. Секретная инфа. Так. Ой, ми куди ми зараз? Ми... Ой, ну, збився курс знов. Так, хочей. Тримати треба... Штурм. Куди? Шло, нам треба вліво. Пише 980-го 100%. Да, ну не. Да, ну да, може бути. Та яка розниця в уголі, який возраст, бо всі ми у сусвіті гульновим нам поябать. Головне, як чоловік був добрий, хороший і жартики відпускав, і в уголі робив контент. І на все на білоруській мові, так. Херачим. Ой, можна зараз я залезу на гетий? Там, мені здається, немає ніяких зараз перешкод. Ми зараз вирівняємо наш штерино, наша гета, і полезем вверх. О, Cinder Island. Это что? Это потому что я залез наверх, или это я просто на R якусь прийшов? Іслет, що это? Опана. О, так добре всього видать. Ось тут треба глядеть. Вот там ось остров. Ну так хутко крочим. Гамон. Так. Знову мені подається там это штерно. Но это може не штерно, а зоветься. Треба буде поглядіти на білоруське, як Аюсвіл. Пішло кудись? Не, ну глядите, бачно, що ми крочим прямо туди, куди нам потрібно зараз. За еджизм в чаті. Ну ось так само не каже. По танкових мерках я дід трухлявий, пораз гэтай і нас запиняла, а по голосі там школу тільки учора скончив. Ну у діда Максима вельми приємний тембр голосу. Нічого не ведаю.
Що увогуле відбувається. Давайте, може, ще мапу поглянемо зараз. Ці... нам треба трохи куди. Ой, треба поворот хоч зараз вліво. Зараз. Треба на захід йти. Так, ворочаємо. Ого, ти голос смішний. Який голос? Вон нормально розпознає білоруську. Так, ну, мені здається, може на каваї так само можна знайти, але я там не поспів. А геліум так, геліум подається і на білоруську норм працює. Ну, може, не у кожного. Господи, зараз знайдено файний голос, як можна було б керувати великим корабелем і в этом отримувати ще осолоду від цього. Так, Стримати треба стримати. Лівіє трохи. Так. Решта можна злить 25к поінтів. Ну, шмат завітвали, ось можете користатися. Я подается, что с вашими поинтами худко заедете ваши работы зефирчики. Я Максим, твоя популярный размет. Я разбудил. Так само не буде гучати, а ми накеруємося далі у лівий бок. І хутко ми вже дійдемо. Renown increase. You are now renowned level 2. Rewards earned. Level 2 rewards earned. Ого, це Ну там. що не здаун. Поїдеш на перездачу потім. Ну что за... це гуки, телефон. Ну, гэта калі вы выкарыстоўваеце, мне трэба казаць штосьці нешта цікавае, вось, чтобы вам было цікава гэтым назіраць. А где гэтыя рэворды наши? Adventure at the Sea, Reputation above level 25 is only available in High Seas. Так, ну трэба 25 Reputation знайсці. Казалі націснуць, але не сказалі, где гэта знаходзіцца. Не звяртай увагі, мы тут самі разбяромся, што да чаго. Ну добра. Ну добра, што я гэта выключыў у сябе, таму вы толькі, здаецца, на стрыме гэта выглядаеце, увогуле файна вам, ці не файна, ці смешна, ці добра, што ёсць такі інтэрактыў, каб вы маглі свае зефірчыкі гэта выкарыстоўваць. Што? Гэта не той цэнтр, гэта на паварот. Нам трэба цэнтр, нам трэба трохі на... летіце землі, Кракен Фол. О, гэта небяспечна, тут Кракен абітае. Во, ось тут. Вібратор праглынуў, вібрата. Бенки, що... Давайте ще раз. О, це добре, просто зараз ми можемо добити. А зараз ми можемо добити. Можемо бачити потенціал на нові покоління плеєм. Прямо какое-то мутно, неспокойное. Можно... Главное не натискать на гэта наш... на удар, бо ён трохи рухаецца ўперад, тады вось так. Можна слететь з палубы. Ды зноў тут гучаў. Нішто сабе трошки змяніла голас, на дзяўчыну стаў падобны, аж здзівіла. Это вэмгенкі ці што, Дед Максим? Или Харэап, які ён павялічвае пік. Так, мы кудысьці зараз на шкалу. На скалы так і рухаемся, трэба гэта трохі абляцець. Харэап, ну вось так, Харэап такі ён пітч увялічвае, павялічвае. І там у канцы такі пісклявы павінен быць. Так, давайте гэтую эрыю обыдем. Так. И треба вернуться на вест. Ось. Мистер...
палубу. Ось. KSCT. Вам цікаво, що таке KSCT? Хук, ось так він почить. Не ведаю, чи чутно вам есть какие-то зміни. Видається, він подобний до Sales. Ой, да. Який там був? Spaceman, так? Fire in the Hole. Fire in the Hole. Треба кричати, коли гуляєш у Counter Strike. А так. Що ще у нас є? Це тейбл якийсь то... Це квест тейбл? А, ось там квест тейбл можна було поглядати. А можно не буду я рабьем, там такие, а, пойдем, еще тут танк. Где сам можно? Але ми треба мама вигляді зараз. Зараз треба мама вигляді. Не треба зараз. Там треба вліво, а ось треба вагуть без томекстам. В якісь свідчення є. Так, давайте. Wolfsörs Reserving Phase der Geheimsafe Spinning across Storten, Determin, Grilling Rabschuka, Grillemiller, Gitayosen, Rembaga Parabo, Prices, Riba. Adventure була. Так. Тримаємося. Курсу. Треба нарешті долететь до нашого острова з нашими всякими прихожуннями. Кипу і довгой один Максим Редім Тихо, літірчики. Но я вам такі видаю, так само невідно добра красиве з білоруської мови, Коли кажеш, мені здається, на ангельській, може бути боль пришпільний. Так, ми на всіх парах їздимо. І зараз ось треба бути наліво. Що це? Shipwreck Bay. Shipwreck Bay, це ось Hattie Bay, так? Зараз... Що ви то одно і те ж використовуєте, типа чергова жудость? Та. Хап-хап-ха. А що це? Більш якісний мікрофон, мені здається. Може бути Enable Stable Connection. Буває. Сподобалося Дженкі? Ні, хто не подобалося вам. Ну, це не Дженкі, це поп. Так, зараз буду потім переглядувати, що там отрималося в Google. Не ведаю. Генкі Айленд і щось ще смієте. Смієте, так? Генкі Айленд. Ну, ми будемо ведати, що подобається діду Максиму. Там є ще є рандом, але там в Google в рандомі все розно може потрапитися. А Police Voice я не ведаю. На кольки. А нам у лівий бок треба зараз. На вест. Давай туди ж. Таким чином лайно, так, дід Максим? Там немає чого, ну, якісних, мені здається, гучок у войсмоді. І може щось ті подобалося. З собаками, китом, параб, єлі топ. А, ну ось, щось ті подобалося. Это кльово. Собака яка барка, А ось Potato може щось ті подобалося. Ну там в Оглі можна ще піч зробити просто. Може бути на наступному стрімі я щось погляжу, я ще щось додам. Ти геркав. Геркав це, ну, яка коліса. Гав-гав, і є Magic Shorts, це коли ти б'єш, ось так ми їдемо кудись, а там буде якісь акорди, гучать у вас. Шкода, що не чую, що не чутно було мови. Угу. Коли геркаєш. Так, это метка.
А ми летім зараз, там є щось небезпечне? Нічого небезпечного нема. Во, ну Magic Quartz файно так само. Voice. Може нават, і коли буде розбор гэтых польотаў, можна нават які паглядзець штосьці яшчэ прышпільнае дадаць. Ну, дадаць хтосьці карыстаецца часцей, а хтосьці часцей. Вось будете карыстацца, можна будзе просто статыстыку узяць, і ты, які вы ўжо ведаеце, не надта будзе добры, тады я прыбяру, дадам іншыя. Там не моцна голос будзе змяняцца, можа там увогуле, ну і все падобна адзін да аднаго. Так, капітан. Куды мы зараз? Халера яго бяры. Open patch яшчэ чэст ёсць. А што patch 6 ёсць? Можна карамба ўзяць гэтых пайратаў. Вот на пайрата, мне здаецца, трэба знайсці, і будзе для гэтай гульні падыходзіць. Пагулялі гульню, атрымліваецца. Мы яшчэ не пагулялі, у нас яшчэ паўгадзіны ёсць, мне здаецца, можа трохі болей. Каб усё ж таки мы маглі да вострава зайсці, да паглядзець. Nautical Smile Added to Log, зразумела. Короче, вот тут прышпільна зараз дзень, і такі вось марскі море так прышпільна выглядае. Нікого нема марской гэтай хваробы. Блин, может там был квест, які бліжэй, там востров это зараз будзе. Ну мы амаль што даляцелі датуль. Бля, ну просто начыл, мне даецца. Калі у тебя есть крю якісь каманда, тады вы можете трохі, не трэба вось гэту мітусню гэту рабіць, а хтосьці глядзіць вось за штурвалам стаіць, адпачывае, хтосьці там на мапу глядзіць, кажа. І гэта ўзаемадзеянне, мне здаецца, дадае якісьці шарм, а так, калі ты мітусня, гэта не вельмі не падабаецца. Не плаваў нідзе на караблі, бля. А я вось плаваў, мне здаецца, ці у годзе папярэднім, мне падаецца, калі мы ў Грэцыі былі. Там на караблі вельмі клёва, на караблі клёва прыгаць у ваду. Open Ship Flag Box, што гэта? Можна флаг якісь там накінуць? Давайте накінем. ЛГБТ не будзем зараз. Што гэта? Yellow флаг. Можа быць флаг якісь. Checky Red. Гэта што? Гэта таксі? Давайте вось Yellow пакінем. Я не ведаю, што гэта пазначае. Twin Gloves. У 2024, нават не ў папярэднім годзе, уже 24 год. А папярэднім мы куды былі? У папярэднім мы былі гэтым у Грузіі, так. Вось. Ой, так час уже хутка ідзе. Так, сыходзім, глядзім, куды нас занесло. Там ось водраслі якісь. Ой, не туды летім. Трэба разварочвацца трохі. А дзе гэта востраў? Вон той? Яшчэ вон той. Летім. А як прызямляцца на гэтым карабелі? Я не ведаю. Просто як трэба кідаць? Трэба спачатку, мне здаецца, паруса прыбраць, а потым якар скінуць. Так, трохі в гэты бок пайшлі і зараз вось пасярэдні. Тут файна такое кіраванне, мне аж падабаецца, вось так, зараз сюды едзем. Пыняцца трохі трэба будзе. Set sail length, set sail angle. Angle можна змяніць, не? Як тут angle змяняць? Angle гэта по паветру ці не по ветру трохі, і гэта як робіцца? Можна таксама кіраваць трохі? Ці ж як? Цікава.
Ветрезі Шеу, Ветрезі Щочика. Ветрезі Шеу. Угу. Так, дякую ваш патейта за лікбез. А гэта вось гэты востров, так, павінен быць? Як прибрать трохи, приберем. Прибираем палубу. Блин, а чему мы приехали, коли уже ночь? Я не хочу ночь. Где тут до острова як прилететь? И все, и ветру нема. А, тут подаецца, что ветер, ён заўсёды ёсць, калі ты адчыняеш парусы. Гэты шэў. Ой, гэта що такі? Там якісь там... Не, туды мы не пойдзем. Зараз пытанне, як прышфартавацца гэта зрабіць. Прышфартоўванне. Мы крочым патроху ці не? Калі трэба падвёздваць за рагу, кліч мяне. Ну, канешне, прыходзь, мы заўсёды рады. Мы плывем патрошки. Так, ліхтарик, де мой ліхтарик? Ну, трохи не бачу. Як мы зараз? Вось остров, а там можна прыяднацца вось гэтага боку, так? Мы не едем нават. Не плывем. На цеціці поўны чат. Такой цититуту. Нас тут полный чат. Ага. И подпёздывать? Ну, вядома, мы все такие. А як тебе трохи Так, зараз трэба все ж таки трохи при ветер словить, так? Ветрик. А не, это энгл. SL, ось длина. Живем. Зараз енгл треба, не? Ну, хутко як-то. Кровать. Вот что хутко все равно едет. Ой, зараз разобьемся. Поднять якоры. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Call in your ship. Your ship is taken off water. Use the plank. Ну добре, ми прийшли. Ми добралися. Як ви могли, так... Ёлки зеленые. Треба, може, гэта якорь скинуть. Не, все добре. А ён размазався ці не? Воду. Треба вычерпать. Воду на собі. 什么我都能身边的人还是我也不会说是给你。我那一呀，他们那不能怎么样？呀，他这个，你反正是不不爱，这不是我单纯心。我不会是个是啊，我出的。Треба вуд репер. Как эту воду... Где взять? Где планки? Во, планки есть. Нас отопливает. Нам гамон. Все, нема больше шелли якось. Я тут затопил уже за пацицки. Давайте зараз вычерпывать воду. Що там, FTX, да? Я не пам'ятаю, у навчанні хтось навчав. Просто, типа, на... А, все, я зрозумів, на передню. Леву кнопку мыши треба натискати. Что? Ну мы залетели. Що знов? Що знов вибухнуло? Все, знову там вон якийсь. Ага. Есть у нас шипанки? Нам треба как-то отъехать от этих каменёв, бо яны чомусь трапляються. Бо ми трохи рухаємося. Полос репер. Такое собі. Де вогулі ми зараз? О, там є ось. Нам треба туди. Треба туди, але... Як туди потрапити?
Може я трошки все-таки ляну гэтых парусаў, мне здаецца, може трохи працює, може треба трохи длину я парусаў зрабіў, таму ён патроху кроче, так? Вось, гэта добрая хуткасць, мне падабаецца. Як я кидаў, не, пакуль не кидаў. Ён ужо пацыскі, Макс паякі, яйкі наліла. Макс паякі, ага. Так, вось там ёсць якісь... Як гэта завецца? Пірс? Ці не пірс, ці як? Так. Ой, не Энгл. Во, полностью я вось прибрав зараз, і тому я не павінен рухатися. Ну я чомусь рухаюсь, а давайте... Кинуть, о, все, я спинився. Добре? Так, ладно, добре дистантувався. У нас мапа з собою, так? Мапа Амаль. І он пірс бросний. Так. Ветрось. Кому? Ветрось это парус, так? Ветрось, все, я зрозумів. Правильно, пірс. Пірс бросний. Там кидала на скали, Амаль добре плаває, якісний. Все, погнали. Ну все, мы добраліся до гэтага вострава, до першага нашага. Но мне гульня вось на прыгоды вельмі падабаецца, вось з сябрамі вось было б увогуле тут клёва, мне здаецца, бадзяцца. Але гульня 128 гигабайтаў, я не ведаю, каму... О, що, все? Один гэта быў выпад. Дзе наша мапа? Вось мапа. Мы дзе... Ой. Тут мапу трымаць. Все? Ой, не трэба натискать на коло гэта. Адчыніў. Як табе паглядзець? Все. Там яшчэ какие-то кропкі чырвоныя. Вось мы на пірсе вось на гэтым. Нам трэба... Ой, давайте тады трэба плыць вакол. Вось там... далёка, это ж надо бегчы, потым чэс гэты трымаць. Трэба абагнуць тады востраў навокал і з другога боку прилетець. Плыў па гадзіну, прыплыў атрымаў якасна. Зараз рагатну, калі Вячеслав адляціць ад кагосьці на востраве ў дотык. Тут нікога няма, гэта прыватныя сесіі, мне падаецца, там нікога не будзе. А можа будзе, я не ведаю пакуль. О, оба. Так, только невялікую хуткасць нам патрэбна будзе зрабіць. Калі я на якары, я ж магу першым наперш все ж таки наперш трохі адпусціць. Што гэта? Это Энгл, это не тое. О, вот так парусы. Энгл вырас, каб ён пасярэдзіне быў. І шкілеты, малпы, піраты. Непіси павінныя быць. Непіси. Ой, як-то ўвогуле рейс энкер. Калі опускаеш, можна не цягнуць, а калі ось пацягнеш, вось лагічна. Ну гэта можа лагічна, так. Таму ты ж выкарыстоўваеш моц, і тебе павінны ты такім чынам сам гэта колак круціць. Мядзведь як у дзеда. Так, ідут гаворкі. Мне гэта падабаецца, што ў чаце ёсць якісьці движ. Так, чат, куды зараз мы? Ну, мы зараз трэба нам на другі бок, так, як я казаў. А то працаваць не магу. Сёння ўжо панядзелак, вот. Хутка будзе праваслаўнае раство, гэта ў сераду, павінна быць, мне здаецца, выхадны. Так, крутім, верцім. Я ўжо трохі тут наблытаўся, ой, не наблытаўся, а атрымаў досвед з гэтым.
Праца открыта на декстопе, а тут чат. Ну. Ось гэта што? Гэта шторм смерці якийсь. Так, ветразь у нас ёсць, ён працуе. Зараз вось тут, не, дзесьці побач. Вот чырвоны гэта, мне здаецца, расліны такія, каб можна было арыентавацца прасцей. Гэтыя нашы скарбы знаходзіць, вось, а мы зараз вось тут дзесьці і так, set lens. Хутчэй, хутчэй. Хутчэй трэба гэта рабіць, бо зараз на гэтыя пойдзем. Всё. Во, нас крутіць. Всё, прышпіл. Прышпіл. Погнали. Там трэба працаваць праектны менеджмент. Гучка перакладчы, мы займаемся на працы. Так, тут шкелетоны якісь. У нас... Ой, хто гэта? Ты хто? Парсючок. Парсючок, идите. Пусть тебя жить. А можете забить, съесть. Забил парсючка. О, порк дали. А порк, он же... У нас нема ж холодосу, як його. Можна так мясо жерти? Meat and fish you collect can be sold. Hunters Gold Trading Company for Gold and Reputation. И наш в этом потеряет свою якость. Я не знаю. И cover under blank, что... blank это нам потрібно там. А это что еще? Ой, гэта треба поесть трохи. Капка канат. Это мои рэчы я сгубил. Ты что? Тут ваш калитон был. Open bar. Так, мы щось знайшли. Банан есть. Тут можно банан есть. Есть. Это дед ён трусов херача, парсючка. Ну, мы просто покуль навучаемся, что тут робить. Не бей свинью, прости ее КамАЗ. Треба для навуковых досвіду разуметь, кого мы тут можем забивать, кого нет. Наступную свинью не будем забивать. Давайте поглядим на мапу. Мы подштурвалися здесь. Вось наш шип, вот показывает. Блин, я не там, треба было за великим каменем. Великий камень это вось гэты, не? Ну добра, давайте, може, пошпацуємо трохи, глядім на остров. Як он виглядає углі? Хто здесь ёсць? Парсючки вось ёсць. Это был навуковый эксперимент. Вось, я так само лічу. В барлах, звичайно, ось ёсць фрукт якийсь, чомусь. Cannot carry any more of these items. Чому? Манго-то я могу съесть. Могу взять манго, коконат. Могу съесть коконат. Тут есть якісь-то... Renown Chris, Renown level 3 мне дали. И это что? Это вибухає? Не, як покласти зараз? Ой! Як кидать? Кінь! Що ти робиш? На яку? Все, я загинув. Это что было? Я натискав на левую кнопку мыши, я на правую натискав. І он нічого, все. І що, ми зараз спочатку будемо починати? Бля. Что? Где мы зараз? О, пёры от ЗДМ. А сдох за парсючка. Закликал. Где мы? Это якийсь корабель. Верните меня туда, где я был. Эквайрс, ладно, а у меня нема. Ось у меня есть. Куди мені треба? Де навчання? Чому нічого не навчають у гэтым месцы? Ти хто? Що там можна? Сісти? Зачинено. Take a seat.
О, треба може пройти праз гэты портал. Для цел літаральна. Ну, дзе вось зараз я апынуся? Я спадзяюся, што гэта я на карабле, бо калі не, то гэта будзе... А, ну все, добра. Будзем ведаць. О, там яшчэ якісь-то вялікі прысюк. Потрапіў, не? Dig the skeleton revive. Не, почакайце. Які-то бронебойны гэты парсюк. І ці я не трапляў яго ўвогуле. Тут уже 5-й стрел, мне падаецца. Да ёпта. Да вяртайся. Ой. А шо, у меня кончились гэтыя запалки? Запалки кончились. Зараз заб'е. Зараз парсюк уже заб'е. Ён чакаў, пакуль у меня закончатся запалки. Offering soul. Та што гэта? Так, і нам пакуль не шансуе, мы пакуль не разумеем. Всё? Start of the finding yourself, your dying are запирается. Yes, help. Fine. Yes, help me. Вы кажете, што ў якийсь там момант я ўвогуле не змагу рэвайвнуцца, ці што? Вы разумееце вообще, што тут адбываецца? Вы писали, что капец Ивана, я пропустил. Что ты для тебя литерально капец Ивана? А, мне здається, от свиньов этих. Яно не загинає. Там ось знову это бімба. Вот як бімбу було б. Там ось есть маленький персичок. Мы покуль полюем на живел. И я не трапляв вуглі до їх. Да. Кто это? Знову Маті пришла. Матис, упокойся. Ты плаваешь, ты не? Не плаваешь. Я в тебе трапляюсь или нет? Нет, ну, анимация есть, повинна, значит... А як R? R? У меня нема больше набоев. Где мои набои? Могу натискать. Как зарефилить? Ой, о, можно ось капкан поставить, может так с условием. Ой, так, снова ты свинью забиваешь, свинья забивает. Свинью забивать не отрымливается. Свинья монстр нагибатор, девчина рулить. Вы сами поспробуйте, вот помпуйте гульну, поспробуйте, я не веду. Не забивать свинью, а просто высадиться на острове. Тут вот есть какие-то крейты. Что это? Ой. Storage crates quickly takes items from the storage containers by holding. А, мы можем щось покласть сюда? Это контейнер. Тут мы можем, мне здається, покласти 10 у трумі і туди вкладувати їжу, так? Чи якийсь сторидж. Я розумію. Так от де ми можемо покласти? Это чест. Наши, это все сундучки. Это вот тут можно приготовить ежу. Это наш ложик, где мы можем поспать. А куди можно Так, не треба мапу. Куди можна покласти эту речь? Як його покласти? Это як і кинуть її потрібно. Де? Чи треба тримати? А, тримати треба. Я не розумію, як покласти зараз. Так, тут певен, треба Special Unknown свиню наступним разом брати. Там, якщо такий ворог буде, то ми ввогуле там не переможемо ніколи. Як кидати? На левую кнопку миші. Не працює. На правую кнопку миші, що це він робить, але я не розумію, що це. Він каже, бери. На Е, на F. На Ctrl присесть. Ви розумієте? Танчить. На R, на T. T это ввогуле чат. На G, на гранит.
Да, тут что-то пошло складанное совсем. Keyboard and mouse. Forward, jump, sprint, walk, auto move, interaction, text, chassis, gather, operate, talk, inventory, press, primary use, left, right. Pirate chat. Weapon. Harpoon, quest book. Item, shortcut, bait, bucket. X. Нам что на X. Дякую тебе, Юкомас, на X сапраўды. Можа, гэта і таксама было на X, але ж... Ну, на X гэта прыбраць, ну почему гэта пакласці? Тут я таксама не разумею. А тады можна пакласці кудысьці. Давайте пакладзем, ось тут можна... Можна адчыніць. Ого, тут всякое. Можна пакласці тут ежу. Я надкусіў тут. Кусінуў. Навошта браць рэчы, якія ўвогуле пакуль мы не выкарыстоўваем, хай тут ляжаць. От планкі вось нам трэба, бо хутка можа... Гэта можна рыбу, мне здаецца, гэта браць і злавіць гэтую рыбёху нашу. А мы хацелі што? Мы хацелі паквітацца з гэтай нашай маці. Так, а як рэфіл набоев рабіць? Можа, гэта маленькія вось гэтыя? Ой. Клади. На R. На маленькие... Вось гэта скейтершот. Гэта не тое? Или гэта... Ну, гэта не Cannonball. Cannonball вялікі. І гэта не тое. Так. Так сам по навучанню пропусціў, дзесьці там казалі. На R не працую просто. Хотя было лагічна. Можа, у меня больше няма зарада ў гэтага пісталета. Аднаразовы. Яго можна выкінуць больше не трэбна. Давайте поглядзім на кола. Тут... что это? Кола. Provable items. F-more. У нас есть нават гэта... На рыбалку можна сысці. А я не бачу тут нават... Где наши... Weapons. Items. Складана. Не складана в этой гульні. Пашлі тады, пакуль не зразумела гэтым карысту. Так, я амаль што на свой капкан чуть не наступіў. Pick up gunpowder barrel. Давайте занесем на гэты. На остров. 1000. Што даюць? Адкуль? Тут далі штосьці? Reward earned. Так а як там вы мне далі? Я просто взял с собой гэты. Хотя ён выбуховый, навошта я яго на карабель бяру. На X. Я думаю, что на X трэба паклалі. Хай будзе нас, мы все рэчы сабе дадаем. Treasure board ship added to log. Порох ёсць, а дзе кулі браць? Ты меня запытываешь? Я ж не ведаю. Я ж дилетант у гэтай гульні. Так, фул. У меня шмат планок з сабой. Але можна было пакласці і взяць яшчэ. Вось гэта, мне здаецца, будзе з гэтымі, са шкелетамі змагацца, але я не хочу зараз... Давайте, может, паспім, пакуль цёмна, можа, не вельмі файна бадзяцца па востраву. Можна было бы паспаць і потым на ранку пайсці ўсё ж таки выкапаць нашы трэжары. Паглядзець, як гэта выглядае, занесці на палубу. Што там увогуле зараз там даюць? Даюць там монеты ці ўвогуле якуюсь... Есть пацеркі. Дзесьці тут был ложак мой. Сліп. Ты ж до ранку будешь спаць, ці як так гэта працуе, ці пакуль мы не націснем. Wake up. Я дзяўчына. Это что, Sunrise? Если Соника поднимается, мы можем идти. Ці увогуле яно у ноч зараз пойдзе. Я не зразумеў. Здаецца, сонце села толькі што. Трэба яшчэ адпачыць. Давайте яшчэ адпачнем. Погуляли. Гульня отримлюється.
Так, кладемся тут. Може тут є якийсь таймер, чи як тут розуміти, що тебе повинен ти wake up. А, ну тут просто на якийсь типі час. Ми відпочили. Все ще ноч. Як це працює? Мені подобається, що механіка тут сна. Може храп треба почути. Полічить, кольки тут храпу. Так, а кольки часу вже? Ой, вже 2:25, давайте, ну, все ж таки викопаємо наш трежер. Наверное, скончимо сьогодні. Буде сьогодні день чи ні? Кольки часу зараз? У нас час. У нас є компас, у нас немає годинника. Не розуміємо, кольки часу зараз. Тільки по зорочкам. Не зрозуміло. Де наш ліхтарик? Ліхтариком. Бачите где-нибудь годинник? О, что это? А, вот годинник у нас есть. Їх так зараз уже 12 полночь. Ну кольки ми будемо спати таким чином? Може треба щось прийняти, може бахнути чогось чи з'їсти довжи. Кольки ти спиш? Это что там так шмат ты спишь? А может тогда их эта механика сну тут? Может быть... Все ж таки. Треба ось вночі тоді йти. Розумієте що-нибудь? Я вже щось забув все. Discover. Добре, тоді йдемо вночі, я не розумію. Може по дорогайди поглядіти ще, як тут все ж таки це працює. Давайте дослідувати в остров, не здається, мені не заб'ють. Так, кабан дикий. Дикий пики показывает это. А, не, маленький. Маленький пришпильный. А вот то место, где будут эти трежеры. Зараз мапу я достану. Поглядим, что выглядает, что ось на стежке я только что прошел. Здесь ось... А нельзя? Нельзя приблизить трохи. Нельзя приблизить. А гэта павярнуць. Зум быў якийсь там зум? Зума не было. Невядома. Давайте еще раз. Як дед сапраўдны. Там вялікі камень ёсць, і вось там на стежке здесь вялікі камень, вы бачыце? Когда мапу не держишь, вось гэты вялікі камень. Вялікі камень і дзесьці там вот вось на версии, а вот тут есть. Здесь подсвечено. Или подсвечено это то место, может? Да не. Где рыдлёвка моя? Давайте рыдлёвку копать. Вот это. Вот что жрешь. Что ты выкопал, что ты жрешь. Не тут. То это то место тени? Too many tankards of sweet grog will not so well done. Я щось съел, мені здається, приболію зараз. Пробачте, щось съел, щось не вельми корисне для здоров'я. О, тут треба можна campfire зробити. Would required to build campfire. Что это? Як? А, это проспланки. Лайтерн. А, так у нас есть. Race leads seldom to... Что?
Поднять целый Лартон, то гнеет. Як поднять? Як запалить? Запаливать. А, поднести это на правую кнопку мыши. Нажрался червяков. А, тільки запалив світло, вже з'явився, це зараз день уже йде. І кольки по часу зараз? На Е, ось так. А, ну уже що, мальта світ. 4 вже світло. Запалили вогнище, тут щось є? Так, тут есть это. Нам покушать что-то. Да, где этот трэшер? Дайте сегодня выкопать этот трэшер, да. Да, там хтось з'явився. Що відбувається? З привідами ще треба вмагатися. Що це що? Big Gold Punch. Вау. Ауч. F. Что это? Голда? О, голду все знайшли. Ой, ты голда стремился падает с этих, с ворогов. А где мы копали? Это пирс. На мапе... Ой, мапу так незручно они тут зробили, что... Тут... Ось гэта пирс, и ось насупраць пирсу, ось гэтага великого. Там ось крест. Ось здесь... Треба, конечно, туди збігати. Ось тут здесь, не? А мне не показывай на мапе. И там стежка еще намалевана. Стежка яка? Вот это? Вось это, не? Это уже далеко мне подається, что там еще починається гэты. А, я не розумію. Ще один Dick Skeleton to revive. А кого ревайнуть? А Дик это что? Докопать? Дик же копать. Закопанный скелетон Yon Discovered. Revive Order the Bone Blade Skeleton. Давайте поглядим. Раз уже что пока не нашли этот трежер, что... И что, и все? А, я не за Revival. И что? Ты за меня зараз? Double Cross Browser. А, ты мне допомагаешь, може боронить остров? Що ти? Не розумію. Ніхто нічого не каже, що це. Мы ведали, что это такое, але мы не ведаем, что это такое. Будем жерти фрукты. Тут дають. Так, вось гэта стежца подаецца. Тяжко з мапы, конечно. За мной короче. Ой, давайте, может, другие поглядим. Может, там лепше разумело, где копать. Ой, как эту мапу натискаешь. Пробегчи повздовж. И там вот здесь и будет там вздовж пробегчи. Я зараз камені гэты отплыву. Так.
Вось, мы сюды проплыли. Это вось каменчики. Вось гэты вялікі. Я не разумею, что это. Это уступ якийсь? Але у тебя фигура к гитаре. Чого? Не сюди пливу? Сексі біч. Так, пачок червоний якийсь ти. Ой, навошті? Бо знав би ти, що тут... Там навіть умніший за мене скелетон пішов праз воду, а кудись ті. Так, я не зрозумів. Тут виступ якийсь. Ой, гэта що? Это Ashen Guardian. Хто гэта? Мапа виглядає так, як гітара. Гітара? Це правди? Я б не сказав, що як гітара виглядає. Коли маленький гриф вот это ось. Хто гэта? Гэта зеленый за мяне таким чином, так? Бойки пошли. Только один удар таки. Это что? Что нам с моим тенью? Так, завалили этого. Что дают? Дают пикап Asian King Bounty Skull. Bounty Skull это череп, так? Ой, там... И шо? Куда мне его покласти? Я подобрал. Так, а як его? Чому-то? Или ты мне покажешь, где будет гэтый мешочек? Тут есть еще ключ. Научили ничему. Тут я 6 ящик. Это мой там корабель стоит? Хлопцы, пробачьте, я не хотел. Да, ладно, я все хотел. Дайте мне ваши голды. Все? Не показываю ничего. А вот с скалом это мне зрозумело. О. Мяско. Ну, я думаю, что ключ повинен нам сходиться так само. Квест. Это квест. А где ключ был тут? Только что был ключ. Ты забрал? Тион у меня зараз. Якой свой инвентарь поглядеть? Где мой ключ? Equipment. Ships. Где скал? Вот. А что это? Написал? Да? Нассал на диван. О, капец. Собака нассала на диван. Да. Так, давайте тогда поглядим. У нас здесь две речи якісь-то. Того, что Ashen Key и Bounty Skull. Того, что они тут... Чому їх нельзя покласти себе? Зрозуміло. Але можна їх віднести на корабель. Може бути, треба розмагатися капати честь самому тут. Ще один якийсь квест нам дали. Ми з гэтым ще не скончили. Ось. Где на мой корабель? Не розумію його. Я заблудився. Где я? Где мой шип зараз?
У меня просто просторовый кретинизм. Аму пауч, это же мешочек с кулями, да? Может, так мы можем это обновиться? Вот бачите, да. Як казав Джо Камаз, що так, що це з кулями. У нас зараз знову є заради. Але ми навіть свиню не забили з гэтымі зарадами. Да я не ведаю. Но мы доследуем эту гульню перший раз, вось. А мы нават вот нават на гэтай мапе лепей бачна, дзе ўвогуле гэты трэжар можа знаходзіцца. І тут нават можна памяціць, так? Мы іншую мапу вось гэтымі скарыстамі сюды закінуць. Нам казалось, што вось тут вось 10 ёсць. І 10 вось акрэма, вот амаль вось на беразе гэтай. Так? Ой, да якась. Гляджу на яе. Вось калі ісці. Да? Ой, складана. Там ось есть каменчик. Это вось тут 10. Не треба забивать свинью, коли она не спробует забить себе. Так это со всеми живелами так не подается. Повинно просовать. И другие кола, другие 10 вось. Там, где я позначил. Вось тут. У меня не будет гэтых меток. Теперь я не разумею, кудысь. Наперед трохи левее. Вось на гэты мыс. На мыс трэба ісці. Мы там сустрэлі гэтага. Ось прямо. Ось тут павінен дзесьці мыс быць. Ось гэты мыс. Ну давайте тут вось покопаем. Где мы рыдлёкаем. На березе. Гэта чэрвік напрост. Гэта не трэба. Не патрэбна, звычайна. Здесь мы не в том месте копаем. Чому нема зума? Ты повинен же быть зум, так? Так, X, Shift. 1. Не, это не то все. 1, 2, 3, 4. Есть такая мапа, не? Не мапа. Сейчас это все коло, это так незручно. Там вот есть древо, а есть древо нема. А есть каменчик великий. Разумеете его? Мыс. Тут кончивается ён. Утка скончивается. Пошли камяни. На камяни бачу тут. Можно пробегчи. Ой. Еще раз. Так повылазили знову скелет. А може ще одного скелета себе добыть. Почекайте, хлопцы, почекайте. Почекайте. Где мой? А чому у нього крест? Що він там робить? Не тополю? О, гайць. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы так мощно бьете. А есть у меня что-то поесть? Я сбег.
Тебе ничего не выпало? Такое бывает. Почему я блюю? А, потому что я мясо не приготовил. Жрем сырое мясо. Так, ты забил его, так? А мне ж... Буде реворд? Так, мне ничего не дали. Давайте ще одного викопаємо хаб. Хай нас оховує. Нехай. А no mercy. No mercy. Так, ось корабель стоїть знову. Ось мапа. Корабель стоїть... Тут не показывает, где корабель стоит, а он стоит, где великий каменчик скончивается. Там скончивается тут. Здесь... Я не разумею. Не разумею, здесь тут... Подкажите, где есть копать? Или тон? Снова не то. Я прогуливал это ориентование на местности. Как мы можем распознать это место? Мы можем распознать, вот там есть такие плямы белые, и можем идти на дороге. И мы можем по этому пляме распознать, куда треба идти наперед, как прийти до мапы. Ось. Давайте знайдем эту пляму белую. Ось эта пляма. Якая? Там ось стежка. Стежка, яка йде. Ось эта стежка. Она йде вниз. Что вы за мной идете? Потом идет вниз, вниз, вниз. Они маленькие, маленькие, маленькие. А потом якая-то великая. Ось это великая. Коли это великая, тогда есть ось ровненько туди. Я надеюсь, что это ось так. Это то место, где попал. І гэтай гульні трэба вось займацца капательством на зямлі, пакуль ты гэта не знойдзеш. І всё, тут землю перарыць. Це як легчэй знаходзіць месца, дзе ўсё ж такі гэты трэжар з'яўляецца. So I did big. And then we tried to. I didn't know he had. When I put in the chicken. Can you come with the shade and come up with Ну, я так само думаю, что давайте копать. Давайте копать. Я хотя бы не ешь. Покуль не будем есть, и нам разнести наши наш карп. Іванцін з України. Грабс не треба нам. Ну, грабс. Цікаво, чи є якась ось прилада, яка наближає ось на мапі, яка у тебе в руці, що зробилося? Що ми повіс? Яка наближає мапу, і ти можеш розуміти, де тебе все ж таки... це що, Stable Connection. Grabs. Ще ближче, да? Вже ось тут. Так, ну темры копаем. Заняться больше нечем. Что у тебя с носом? А где ты лазил? Что ты робишь? Как собака пришел. Так. Да, ну это якийсь жах.
Ну, з одного боку, ну просто треба один раз зрозуміць, як гэта ўсё працуе, як увогуле треба, ну, можна знайсці гэты яскар. І тады я буду разумець, дзе ўвогуле потым арыентавацца, чтобы выкапаць гэтыя наши скарбы. Коль я копаю, можете мне штосьці распавесці. Наприклад, опана. Вы бачили? Вы бачили? А що, ви допомагаєте мені нам откопати? От ви ж. Так, я щось знайшов. І гэта пришпільне чування. Ой, ну тут на нас хтось нападає. Це начни. Ого, вони тут шмаляють. І вони ще телепортуються. Я потрапив. Моих шкелетов не чапайте. Ай, ласточка. Ой, ще один. Ой, тут пришпільна бойка, мені так само это подобається. А есть, попадали ли з їх порохові гэты порох? А, ось, порк. Всю не потрапив, подається. Конкуренти напали. Пікап Ancient... я не могу його чинить. Могу його чинить? Ці ми торгуємо тільки гэтими уфорами. Что на конт наших этих? Ось гэта ось так само куди. Наприклад, ось ключ у мене есть. Ключ подобный на, да, ось гэтага месяца. Так, я що бачу. Во, ама порох. Ама порох взяли. Лишить. Чинять магчыма ці не? Вот, Ash K и Ashes Sepsis Chat. Ты ж повинен чинять, не? И он не отчиняется. Не, ну гэта скам какие-то. Я пришел за того, пока поглядеть, что внутри, а не кажется, что ты не можешь это робить. У меня есть ключ, у меня есть чест. Apple Pen. I have a key. I have a куфар. І нічого не працює, я не ведаю. Води занесем тогда на корабель. Давайте тогда ще другі откопаем, да скончим значення стріму. За шмат чого поглядели. Ну, цікава гульня, мені здається, я притягну дослідувати її у середу. І, мабуть, може в п'ятницю, коли не буде хоррор гульнів. І на наступному тижні, мені здається, ось побадяться, покуль пришпільно, може хтось знайдемо сябров, хтось може доєднатися до нашого крю. Ну, так, а ми можемо відчинити, і хутко мені сразу інвентари яни летять. Давайте поедим 6. Так, поели и другие чест треба откопать покуль. Есть выселки. Другие. Треба... Там є шкала якась. Велізарна. Треба залезть спочатку. Висхід треба не забыть. Pick up Ancient Kick Bounty Scout. Може за гэта все даюць грошы ці штосьці, не ведаю. І все гэта трэба цягнуць на корабель. Йоу! Couch potato. Так, зараз что-нибудь знойдем. Давайте, может быть. Пойдем зараз шукать это место. Дед Максим, як завсёды, команди, щоб поліцію норово. А що таке? Що відбувається? Що ви тут? Череп продать можна потім гандляру. Ну все, тут зрозуміло. Тоді просто думав, що це може десь на острові тримати, зробити. Так, тут можна їжу приготувати. Тут якийсь то... О, тут можна змінити на інший вепон і нельга.
Есть якась то печора. Я б сюди не йшов. Ну, я пойду, погляжу. Довго ти печора. Тут шмат усяго, open gates. Мені по голові потім не дадуть. А чому? Тільки червоне. Так, яны в атацы, і яны... лінк гэта то, што яны за мной ходзяць, а потом яны ахоўваюць мяне так. Ой, хутка, що ці фейерверкі. Ці новы ёсць якісь? Мерфрут. Мерфрут возьмем сабе. Знову там хтось ідзе? Не поправлю. Так, моих... Знову гэта выбухи ховые. Bury for dead. Пустите меня, калі ласочка, экзамены, что? Tired of finding yourself here due to other pirates? Yes, help, I'm fine. Ну вы просто чиняете, просто не это не одразу. Тут теж есть. Блин. Мне занавело. Вот, говорит. Женщина помогает можем нам, и вы снова тем самым место да, на этом корабле, а что это selling well? Грубо, все я возьму с собой взять. Но нам может там... Мило. Brother, what's that? Цікаво, ці все мої гэтыя прилады What's там that, brother? зніклі ці не зніклі. Калі б зніклі, было б вельмі як-то шкада, но все яны там лежаць, гэта вельмі файна. Renown increase your renown level 5. Так, мне далі 5 уже узровень. Reward or level 5 on... А що за реворд? Я от не бачив гэта реворд, треба його десь знайти. Тайська палілася. Тайська, що гэта? Пикап, Snake Basket. Snake Basket, що есть? Давайте возьмем. Давайте понесем на корабель, не на корабель, а на... Ой. Раз нос меня забье. Я ось тут буду класти всі речі, потім занесу всі речі на корабель. Ось это я їм. Зараз. У Барлі тут нічого нема, тут я ще є здесь. О, мегафрут, скільки він дає. Ой, он шмат дає. Треба ось в этой мірфрут брати. Так, нам якісь-то... это синька. Ой, хлопцы. Вы так файно тут разлетаются. Моцно. Так, ось гэта вявёрка кокосовая, там зяпа, напэўна, як у бегемота. Павінна быць. Ну что, давайте еще раз до Печоры сходим, потом заходим до Честа, попробую знайти его все ж таки. Нам треба буде уже скончивать. Но не хочется гэтай справы покладать нам, які мы не скончили на гэтым нашем квесте, але ж давайте зараз мы... Я просто не ведаю, наколькі тут потым, калі мы сыдзем, где мы потом опынимся, ці ёсць тут захаванне на том месте, где мы захаванне зрабілі. Ребята, як вы, що ви з вами зробилося? Revive. Вас забили, что ли? Ці, калі меня забиваете, вы не ведаете, где ваш спадар зараз бадяется. Так, что у нас вот тут? Якісь-то речі, можна було так само речі гэта по класі там. Так, легенды гласят, что гэта Iron Lesmint. Стефана назвал их Commendation Unlocked. Надалей дістав респіація 6 поінтом. Гэта якаясь легенда. Coins and attributes architects of the sea is sailed across the world and somehow ended up here. Це про якогось чела тут розповідається, мені подається, і за гэта ось то, що ми дослідували, далі ще поінти дослідження.
Там зяпай, напевно, як у бігемота Барбарин пайшов. Барбарин сышоў. Open, так, это ядра, ось можна было б ці забраць. Тут шмат чаго можна карыснага ўзяць. Добра, тады паглядзелі, поінты забралі, там бегае маленькая свіння, а месца тое, дзе захаваны гэты, дзе захаваны гэты наш трэжар. Вось я вижу гэты пірс. Наверх можна забрацца ці не? Я казаў, што трэба капаць вось здесь і вось тут. Так. Дзе гэта зноў? Во. Вось тут дзесьці насупраць. Дзесьці насупраць. Зараз будзем тут. Можна вам сказаць таксама капаць? Дзесьці было каманды, мне падаваліся, на Е. Alert, Strategy Q, I deliver, I'll repair, I stay in the ship. Гэта я, пра мяне. My role. А F. F. More. My crew. О. Let's avoid conflict, let's avoid, let's stop here, let's form alliance, let's attack, let's deliver, let's set sail, let's get supplied, let's avoid conflict. А где нема тут... Let's set... Я так не працую с ними. Я копать не буду. 2 часа, 2 гадзіны прайшлі, а мы все тут на тым же месцы. Ну, яны не капаюць, но павінна, мне здаецца. У них была рыдлёўка, яны капалі чэст, калі я знайшоў. Ці ў гэтым просто няма гэтай магіі такім чынам, што за цябе капаюць, гэта не так прышпільна, як ты сам капаеш. Ну, добра, let's dig. Давайте тады будем капаць. Так, насупраць гэтага мыса мне падавалася, што на мапе. Так, чэрві якісь. Чэрві на рыбалку трэба будзе схадзіць, паглядзець, што на рыбалкі можна яшчэ. Рыбалцы зрабіць. Тут можа марскія якісь-то тут рыбёхі можна будзе знайсці. Так, дайце яшчэ тады мапу паглядзім. Можа ім дапамагаць капаць толькі тады, калі ты правільным месцы капаеш. Ну, мне здаецца, пачалі дапамагаць, калі я знайшоў месца і з'явіўся ось кавалачак. Паказаўся кавалачак. Хто тут? Ось я чую. Зноў шкелеты. Ой-ой. Не доближаецца. Одному потрапил, а он по мне не. Ой. Так, еще один. Кончилось. Только 5 зарад у нас. А спадают на порох з тих, у кого есть эта зброя страховая. А яшчэ. Есть яшчэ был. Файн. Мапа яшчэ раз. Ой, не тая мапа. Или ці тая мапа. Stage Quest. Не тая мапа. Может, другий квест пайшов. Ой, там собака пришла повітатися, яка сьогодні нассала на диван. Бачите? Вон камеру. Ой. Так, щоб на камері він був Точно. бачний. Там йому можна було побачити. Так, let's stick тоді. Ой, я хотів мапу глядати. Уже все, у меня уже шизофрения. Ну ось, у тим місце я копаю. Ну, здається, що у тим. Что? Тапком ему. Туси Татьяна. Тебе Патрик Татьяна передает витаминчик. Я уж Патрик Татьяна. Канапу бан. Ну, у нас пакуль такі, ён 3-4 месяцы ён не разумеў вогуле нічого. Піцца, срэц садзе.
Не треба. Але все равно умний. Так. На дюнді, отак. Сюди може. Ми будемо зараз слабити час, будемо гэта разумець. Там кабан, а не шчанок ужо. Та ён это. Ну, ён калі вырасце, ён будзе вага у яго будзе 40 кілаграмаў. А зараз у него 11. Ретриверы разумныя, ретриверы кажуць, што вельмі разумныя, но ён ужо вельмі шмат уже свої 3 месяцы. Про 12. Уже 12 килограммов. Он уже может выконвае команды, як сядзець, там ляжаць, паўсці, домики там всякие. Ён можа прымаць уже ежу, калі ось чакаць, можна, нельга, ведае. Ну такие разумные, але ж пакуль все равно шчанюк. И все равно пакуль яго яшчэ зубы гэты вылазяць, і ён там шмат што. Дзе мы палкі набылі, сцікі гэтыя, не сцікі, ну гэта всякія знайшлі у парку, прынеслі. Ён іх там... Так, я уже тут перакапаў уже все наваколе. Можем... Давайте гэта весялей будзе. Ён ходзе ва ўнівер праз год. Будзе зарабляць нам грошы. Хоць бы сабакі зараблялі грошы. А можа ёсць сервіс па зарабніцтву праз сабак? Можа ёсць сервісы, дзе напрост людзі прыходзяць, як соцсетка, толькі на сабак паглядзець. Спадзявайся, ага. Ну так. Спадзяюся на гэта. Собачий Uber. Ну... Ну, Uber гэта што? Гэта каб катаць, не? Гэта не такі... Так, якісно. Тапкі табе будзе прыносіць. Ну, гэта трэба навучыць яго яшчэ. Тапкі прыносіў. Бы, если ён прыносіў бы, не ведаю, галду якуюсь. Ну, тут перакапалі весь агарод. Все поле. Не падаецца, я тут нават капаў, не закапываецца зноў. Каб я разумеў. Падаецца, што гэтая зямля, яна яшчэ потым пазнікае. Эць хаця б півас. І ссаць у іх. Ну, тапкі, зараз так, мышку. Не, я не разумею, мне павінна быць... А тут што? Уже хоть на белых, можа? Плямах. Так, пакуль копаем. Пакуль пачуваем медицина. Что ты тут бегаешь? Не топчи грабки мои. Тут знову хтось. Не рухайся. Вы будете это меня оборонять тени? И вы уже закончился працоўны. Ой, давайте еще разглядеть уважливо. Почекайте, гэта не таймап. Ці гэта таймап? Это мап того же острова? А гэта другой уже, почекайте, где? А, вось, тут там яшчэ один з'явіўся, чест. Господи. Господи. Божухна. Так, это не тое. Кто кажа, что есть? Вось, гэта вось тэт, гэта. Там ось есть дрэва якоесь вялікае з пірсам. І вось потом у левый бок. Тут шмат дрэваў. Ну гэта там невяліка, там зелёнае такое вялікае. Ці гэта кушт. Не разумеў.
Це вельми натривіть у тапки фьюз судоку вирішить. Може ось тут? А щось ближче там. Так, і ще. Саме нам потрібне. Так, я стою насуприть. Тивоглих это не то место. Михась на якую кнопку? Михась там есть Ну що не здав, вот желтенький. поїдеш на перездачу потім. О. Там позначено. На белорусской, он ну все не знал. Так. Може это не то место, где я стою зараз. Може это ось мысль, где ось там стежка была. Забыто все знал. Систему зараз. Орієнтуватися. Это ось пірс. Это пірс? Так ми не там копаємо. О, дурний. Здатний пригожинами ти убрани. Усьо приїм. Усьо приєм. Нам І я треба- маю що вам сказати. Усі, хто нас чує, рихтуйте вушки. Давай, диявол. Это не то место. Так, там курочки. Не модерно. Корабель стоит. Корабель стоит ось. І нам потрібно. Може корабель. Може корабелем підплить. І таким чином ми усьо ж таки залетим. Подблизимся до гэтага креста, крыжика, і да і все. Так, пакуль гэта можна занесці. Путенька. Путенька занесем. Добрый эффект. Так, побаўся. Так, покласти куды. Давайте покладем тут утру, каб ён быў у нас на вочках ляжаў. Можа все нават зараз то, што мы тут знайшлі, покладем і трохі на караблём до гэтай кропкі дайдзем, потому что карабель ён адзначаецца на мапе, а все остать ну гэтыя голыя паштальёны прыйшлі. І гэта мае. Гэта мае, прабачце. Ну, гэтыя варожыя. Дамайся. Чаму я магу толькі несці толькі одну такую рэч? Нават ключ в кішэні нельга пакласці. Это не прышпільна. Файны вокі тут зроблены таксама. Пікап HK. Я ось калі трымаю ключ, я не магу нічога зброю взять. Так, там уже пайшла бойка без мяне. Хай трэньку робяць. А я зараз вот ось покладу. Що я тут набыў? Так, хлопцы, вам патрэбна дапамога? Забілі аднаго майго. Зараз пачакайце. Дапамагу. Шахуджин. Там еще не. Cara. Eu não vou entrar, eu sei que foi só, eu não. Баскет яшчэ для змеей. Для змей баскет. А что, хлопцы загінуў, что ли? Рванить нельга? Не, давайте рванем. Это моя свита. Ну, добре, що тут є світа. Со світою як-то цікавее. Зараз туди покладем гэты наш баскет. І... А ви тільки на гэтым атрымліваецца на гэтым месцы, так? Як пятніца у Робінзона. Ну, виглядає, що так. У Робінзона ми гэта зараз покладем.
А гэта шкілеты толькі гэтага вострава, так? Ой, трэба зараз кіраваць гэтым. Падняць, што мы... Ой, зараз поїдемо. Зараз ми хочемо пройти. О, на мапі буде дімос. Регуляр мапа виступ, а нам потрібно значення. Пройти мапа треба. Треба сюди пройсці да каменьчыка, і тады вось то месца будзе. Файна. Файна, добрый план, мне падабаецца. Матэрыковы Тайвань для тайваньцаў. Чипы. Чипы. Дейл, так, куды? Туды паднімаем. Падымаем же? Чаму? Падымаем? Рейс. Падымаць же так. Падымаць это ж трэба. Моц. Так, що, поплыли, не? Так, мы плывем. Нам трэба сюды. Мы вось он уже красавчик. Прыходим сюды. Все, зараз наперад. Паруса трохи там. Штурхаюць мяне? У меня, здаецца, полностью прибраны. Трэба трохи распустить. Ой, як тут? Ці гэта... Талэнс трэба. Ось так. Ну, не моцно, вось. То зараз переедем. І потроху рухаемся. Зараз глядим на мапу, глядим, як головне так на скалы не закидываемся. Вось там будет такие вось... Да, что адбываецца? Что за гук? Вода? Что зноў? Где деревняша есть? Тут вода. Давайте... Блин, тут узялась, я тут не зразумел. Потому что пробоина уже есть. Или вода идет. Зараз переплыву место. Ой-ой-ой-ой. Куда идем? Поворачивай. Хутчэй. Давайте знову крухаляда сделаем. Зробим, а то... Отъедем трохи. Тяжковато одному тут. Так, где центр? Не, еще разворот. Знов там вода пошла. Call in... что знов? Ой, а где? Я ось бачив тут дірка. Тут дірка? Где вот? Не зрозумів, почему тут дірка. А мы все... You spin me right, baby, right? Так, ось сюди, влево. Здається, тут треба тормозить. А мы приземлились эти не? Ты не тормозишь с якорем? Треба паруса прибрать еще. Ты дрен. Рейс поднять. Все, я повинен стать уже. Так, мы тонем. У нас тут капут. Ой, не то. Корабли по суше не ходят. Ну да, ведомо. Залило тут знатно. Давайте воду отчерпаем. Отсюда. Что вода есть? Есть. Кажется, натрапляем, может, я тут не так выкидываю с этого. И ще может есть якая. Все, бачу. На цеплях. Где изоленту взять? Хоть нашу изоленту на этот раз. Вода есть? Воду дрена. Все.
Вычерпали. Выдатна. Выдатна все. Глядзім на мапу. Вось. Зараз карабель стаіць такім чынам, што нам трэба прайсці вось дзе нос. Нос у левы закуточак вось по той трэпліне, так? Калі я вось з цэнтра карабля вось зараз пайду у перпендикуляры, тады я выйду на тое месца, дзе трэба будзе капаць. Як на працы. Так, пайшлі. Пайшлі глядзець. Там дзесьці пірс павінен быць. Ой, мыс такі. Вось сцежка тут. Ой, кабанчик. Кабанчик не чапай мяне. Вось. І такім чынам. Ці тое месца волі капаў. Вось гэты мыс. Не? Мае вы хлопцы. Я вось прайшоў. Яшчэ раз мапу глядзім. Прайшоў. Тут карабель наш. І вось гэта вось крэнь. Я не разумею, дзе... вось. Не разумею. Ой, я тупы. Ну, пакуль не знаю. Вот эти большая, больше гэта плынь. Ой, гэта пляцоўка не падобная на штосьці. Хто мне пендаля даў? Што малейшы загінуў. Хто гэта зрабіў? Не сырое мясо мы есці не будзем. Так, стежцы. Па стежцы можна здагадацца ўсё ж такі. Стежцы. Это кадры на башні. Тут есть маленький каменчик и есть великий каменчик. И мы сярод іх павінны быць. Маленький каменчик, великий. Глядай, што вось гэта маленькі, а там вялікі. Ага, і вось там з маленькага трэба вось прайсці, залезці наверх. Вось так. Цёмны круг это дрэва. Я вось не разумею. Тут просто шмат дрэў, не выглядае, што гэта дрэвы ўвогуле. Цёмны... Тут просто шмат дрэў. Так можешь кажаш, што тут дрэвы ўсё ж такі абазначаны. Ну тут просто 3 дрэвы. Так я казаў, дзе гэты каменчик? Вось там каменчик. Вось тут можа паспрабаваць. Шмаляй. Гаси. Ой, скончилось. Что ты еще выпил еще? О, тут есть такие, что удар. А чему? Як я гэта зрабіў? Хутка. Все ж таки ёсць. Просто моцны. Ну я на гэта трэба чакаць. Так. Мапа. Каменчик і 2 дрэвы. Вот гэты дрэвы, тут дрэвы. Каменчик вось тут. Вось тут. Давайте тут покопаем. Ну все. Адчуваем зараз. Цягнула гульня, але вось пакуль мы не выкупаем другі чэст, мне здаецца, мы не скончым сёння. Амаль што 4 гадзіны гулялі. Ну, другі чэст патрэбна мы знайсці, бо справы не трэба адкладаць на наступны стрым.
Так, ну вось гэта вось на мапе пабазначана вось гэтае месца. Плато вось гэта. А, все, я бачу плато. Вось там, где крест вышэй, ёсць плато. Там на плате ёсць каменьчык. А вось то плато. А то длинное плато ці якое? А, вот оно. А, глядите. Ось гэта плато павінна, мне падаецца, што тое плато, якое нам патрэбна. І вось потым вось ідзе тут. Тут насік ёсць. І вось гэта месца, і вось між імі вось тут. Паван, все, я знайшоў. Ой, гэта было складана. Все, я зразумеў, дзе капаць нарэшце. Вось тут будзе. Павінна быць. Так, кажаш, тут копы нельга рабіць. Так, чтобы яшчэ болей удакладніць гэты крыж. Трохі не пра праход, а дзесьці вось тут. Не на праходзе. Трэба на нас будзе забраць. Оп. Джон Трейтер Трежер. Это тое, тут гэта тое, што... А, все, знікла гэта мапа, мы знайшлі Трежер. Нарэшце, опана, бачите, какой-то кубычак далі. Ой, файны. Калі будзе капаць, то можа штосьці такія прышпільныя прадметы, якія робяць на 3D-шныя. Тады гэта аднесем на карабель зараз. Трэба будзе трохі щось есці. Бачылі, бачу, кажа аж Potato. Ну, хтосьці не бачыў, хтосьці ўсё ж такі на гэтым слухае стрым. І чамусьці там быў якісь-то фоллоу, а я не заўважыў, што хтосьці якісь-то чалавек на нас падпісаўся, не было чамусьці алёрта. Цікава. Можа там усё калісьці падпісваліся, там былі гэтыя нашы гэтыя. Не, ну ты бачыў, алёрт быў? Не, я не бачыў. Вось я про то і кажу. Я не бачыў. Так я паклаў. Куды я паклаў? А, ось он там стаіць. Зараз он гэтым. Можешь как-то так каб я цябе бачыў. Во, бачыў. Добра, а хацеў яшчэ за ананасам зараз бегаем, і тады будзем ужо скончваць на карабелі, мне здаецца. І паплывем, мне здаецца, потым да Devil гэты рык д'ябла, каб разумець, як гэтыя ўсе рэчы трэба даваць. Алёрт быў у выкладзе Корбана Далласа. А, быў? А чаму я не пачуў? І ён гука не было. Ну быў, так? Тады віншуем таго, хто зафаловіўся, прыйшоў, падпісаўся на нашы гэтыя прыгоды. Дзякуй тебе, чалавече, калі ты глядзіш. Рыдлёўка, не? Не будзем тады зараз паляваць. Дзесьці... Пачакайце, тут быў дзесьці ананас, ён сшоў. Хто забраў мой ананас? Так, у меня нема стрэлу. Так, у меня з'явіліся. Беларусь, рыдлёўка, дзе бульба. Ну, бульбу мы знайшлі, мы лепей знайшлі за бульбу, так, а там щось яшчэ бачу. Яшчэ былі гэтыя, мне падаецца, такія сундучкі, на якіх можна было бы штосьці захоўваць на карабелі.
Так, а гэта нам ежа. Ну, трэба трохі здароўя сабе аднавіць. А, вось ён. Вось гэты армат. Армат чэс, ну, да трэба з сабой взяць. А чаму? А, вось. Вось чаму. А, пераносіць яго нельга чамусьці. Не пераносны. Ну, тут яшчэ шмат чаго можна взяць. Добра, на нас не взяли. Беларусь рыдлёўка, гарбейскі скарб. Угу. Габрэйскі. Не, ну, мне здаецца, у кожнага, нават не габрэяў, былі шпільныя малюнкі, былі гэтыя рыдлёўка, таму што трэба было ж агарод як-то скапваць. Іх гісторыю камат. Так, добра. Давайте пойдем на карабель і тады прыпозже скончым гэты наш сёння прыгод. Мне падабалася, што гэтая гульня увогуле цалкам, што тут ёсць квест, ёсць private session, што ты можаш адзін кудысьці плыць, кудысьці бадзяцца нават. Ёсць бойка, паглядзім, што можна будет купіць на гэты наш трэжар у краме, колькі што каштуе, і нам далі, вось мы знайшлі нават вось на гэтым, мне здаецца, мы нават на гэтай мапе яшчэ знойдзем яшчэ адзін скарб. Ну, пайшліце яшчэ адзін скарб паглядзім, потому што мы на том же месцы. Гэта я ўжо пайшоў, падаецца, гэты как-то гэмблінг якісь-то. Нават банан. Ну, бананы знайшлі, у нас шмат ежы, всякага цікавага. Так, канат. Подъем тут. Тут подъем, ці не? Есть каменчик с двумя такими рысочками. Маленький. Это коса наша проходит вось тут, не? Поднимается. Я бы здесь подрыл бы трохи. Это не тут. Давайте уважливо поглянем. Подъем. Ці у якім ми месцы зараз? Може в гэтым месцы? Тут шаны. Пляж, каменчики. Тут скалы пойдуть. Ці гэта тут. Як гісторыя дапаможнасці ананас, тут матэматыка трэба. Што тут? Так, тут я... Так, пайшло тут разважанне на гэту там... Ці гэта той... Тое месца, ці не то? Ці не тое месца? Хто можа мне распавесці? Тут вялікі камень ёсць. Вялікі камень. Вось гэты можа вялікі камень. Ну, гля, вялікі камень. З яго можна было арыентавацца. На якой камень гэта падобна? На той, дзе крыж? Ці гэта камень, які яшчэ... Да гэтага можна падплыць. Можна ўсё ж таки падплыць. Так, у меня не хватает планок там. Корабеля, вот планк. Бо і калі мы зноў потрапім до гэтага. Так, ну зараз тады... Опа, на што гэта? Reload. Амакрафт. Нічога тут. Вы бачылі? Я знайшоў, здаецца, дзе можна будзе зарады гэтыя. 50 там набойчыкаў. Можна пакласці таксама на карабелі, і калі трэба.
Все гэта запаўняць сабе. Якщо мы скарбы сюди покладем, наприклад. Ось так. Это ён і ёсць. Що по мапі? По мапі... ну вось каже, калі глядзець зноў ісці. Мы так стаім. Но он кажа, што быццам бы... Где середина? Быццам бы вось гэты каменьчык. Я не пэўнены. Просто не все на мапе обозначено. Ой, так. Не все на мапе не обозначено, але калі ты гэта уже ідэнтыфікаваў, а мы ідэнтыфікавалі, тады становится прасцей. Може гэта Може не улічваецца? Чакайце, я памятаю, што можам з таго месца, дзе мы знайшлі наш гэты скарб, хутчэй дайсці до таго. Так что это темно тут. Где мы тут отшукали? Той. Не позначено тут? Повинен был позначен быть. Перший будет здесь тут. Бось. А ты зараз те. Цікава гульня. Ой, только не шкелетон. Это свои. Давайте, может, тут покопаем. Мне подается, что это и тут. Вы бачили гэта, не? Да, з першага удару. Гэта тут выиграць чест, ну. Не, ну ты бачил, ты бачил, ну. Такі, давайте вось тут і мы сапраўды. Ну все, зараз тады затягнем. Все, пришпил. 2 честы, може, не ведаю, колькі, хто ж так, што... Ой, тут кажа, што нужен... гэта той чест, які даў нам мапу, і таму ключ, які вось мы атрымалі, гэта вось для гэтага честа. Все, зразумеў. Пікап. Зараз тады адчынімеш, чакайце. Зараз мы яго яшчэ адчынім, у нас тут здесь вось ключик ёсць. Ну-ка. Там. А ёсць, трэба было барабанную дробь яшчэ добавить на гук, но мы тады просто сделаем пук. Всё, давайте отчинять. Что тут у нас? Цікавого. Даблон пауч. Це, наверное, якась зброя, не? Порох якийсь там. Плюс 5 дали яшчэ небесный. Гульня отримлюється. А гэта что? Это place, table, reminder. Это скарб, так? Скарб. Можна його оглядеть? У гульнях часто робить огляд того, що ти знайшов. Я не ведаю, что гэта. Мы бы ведали, что это такое, но... сиди. Но мы не ведаем, что это такое. И что яшчэ там есть? Пикап, Roaring Goblet. Гэта все какие-то вулканічныя кубочки, их так само можна, мне здаецца, затарить, зачинить. Пикап, можно чест так само придется продать, он таки прывабны. Ось, распаковка адбылася, ну все. А на гэтым тады, пожалуй, таким чынам скончым. Вам дзякую вялікі, што былі, што падаюся, вам было цікава. Тады ўжо можна ўключаць вось гэтую
Гульня отримлюється. Наші галоки, які погуляли. Ті-ті-ті. Давайте зробимо рейд тоді. На сьогодні тоді розвітаємося, приходьте тоді у середу. 10, може раніше, типа гэтым часі Погуляли. ще будемо тоді Гульня морські отримлюється. гэты пригоди робити. Зараз поглядим, хто у нас есть зараз стримить. О, можна поїсти у Руді до Лонгдарка і до Hollow Knight. До українки Ну Шоджогі. все, не сдаун. Поедешь на пересдачу. Мы до своих, наверное, пойдем до Руди. О. Давайте. Руди. Белорус, подивіться. Тоді починаю. Все, йдемо тоді до Руді. І всім тоді велике дякую і побачимося з вами ще. Приходьте. Всіх цілую.